tamu istimewa kita. Mak tadek futun nah. Oh Kak Dinto si baba si genteng si manis. Kak Dinto Lora Misbahus Surur yang lagi viral di dunia maya tapi tidak viral di dunia nyata. Anapa polan kita abini. Jadi abdi na Kak Dinto marena mator de kara surur ampon mator cek bahas perkawinan. Cek bahas. Bigule beri tema bahaslah tersiksanya pemuda di masa kini. Mon kita abi ini kan tersiksa. Lakonya nyanyian tresna bula bentikah itu. Lebih-lebih kalau duh lah. Tinggal kemarin gula bahasa pernikahan rasurur abahas tentang pemuda bisa haus. Orang seterobi ini ya. Nah. Ki Puru ampun dikupas tuntas sarang beliau kuru abdina kuru kaula ajunan al-mukarram al-syekh sahib al-fadilah Kiai Wahyudi Effendi dikupas tuntas sampai sebeluk-beluknya esena eneng rumah tangga ben gula Ki Puru sampai pesenin sarang beliau konca bahas mantan karena kita amantan keng coma gula mah torrada ke beliau minabi gula elarang abahas mantan polana kita amantan. Wahai Ustaduna sehingga panjenengan ca abahasen neraka ben suwarga pada kita masuk. Siap impian nikah makan isi bini. Siap. Panyaring siap. Siap. Alhamdulillah siap. Ah, lu kalu. Apa lempian? Dek remacaran tedung ben si bini. Karena doa kan lu kayak masa pasung langsung kayak. Dek remah apa? Dek remah coba. Duh, tak apa? Ayo. Bismillah. Nur egula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Maria, mari monda iya. Kayaknya bak coba bigulan. Mari ongku gue ini. Aduh lah. Tetimbian bagian sepo misalnya periksanya kibi orang. Ben arah apa mak pasce estona ke bini na. Polan ki nyaranyar. Engkau apa muntang bini kok kengke estona cek sampurna na tang bini. Engkau tak tergoda enang luaran dek ke tongkeng Fortuner. Engkau tak tergoda aja. Karena tang bini lagi sampurna na. Abu sakiwa tang bini dek remah kabada na. Setong mata muroka. Pepe kalompang, bibir jeruk saloni, palemboyo niter kolenang, pacolona meltas pancolin, beteso betes cakalan, obu na apale katopa, ekir seng sakoni centaran monyin, ting toju gerjengan, apa tak masa Allah tabarakallah tangbin. Aziza. Siap impian lakar alake. Siap andi anak. Caung bu siap. Oh, nyosoi anak siap. Kulo siap nyosoi anak. Nyosoi bapak anak. Pasting lain pas arsa kecewa. Lemah menaruh harapan tinggi kepada manusia dikecewakan. Satori langsung galau. Bila engade cencina ngucap pakun aden tea sosa seneng apernga ocak na cek pastena mun ocan paste bukan apolonga apun talpate. Ternyata bertemu dengan yang lebih good looking, lebih ganteng. Bertemu dengan yang lebih good rekening. ATM banyak, benih ATM malolo SH pada banyak. Ada apa? Bila nemu sesampurna
Bulepas seetina cencina salanceng mangken kare kenangan. Lanjut colok lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min ahadis sunanil muakkadati li'anna bihi sababan liwujudid durriyati wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyadu bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu lis-salihati. Allahumma rabbi syrah li sadri, amin. Aduh, iki bako rokokan. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jo amin mau nama ba'du. Aduh patang tokol. Samahatan ulama al-izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon dak kakuruh abtina kalaban kuruh pada ajunan. Saleran semuljah Ki Haji Rusti Tabligh minangka pengasuh pondok pesantren At-Tabligiyah Putra, juganan ajunan saleran semuljah Ki Haji Jamaluddin pengasuh pondok pesantren Putri At-Tablighiyah, ajunan guru abdina kalaban guru pada ajunan saleran semuljah Ki Haji Ali Maki Al-Yasanis minangka dewan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Umar Sayyadi, ajunan saleran semuljah Kiai Haji Kamil minangka pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Sayyadi. Mak salah nulis benih gula saya salah le. Ajunan Kiai Haji Mujib, ajunan Kiai Haji Jazuli, ajunan Kiai Nasiruddin, juganan ajunan Kiai Haji Suja'i, pengundang abdina Ki Gadin Tolora Toyib, kalaban saja para masyayikh, saja para kiai, sepangaporan ada kasma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Muka-muka barokana ajunan akili dek kakaula si hadir saat mangkin sadajana langkong-langkong dek kemanten sekadua. Allahumma amin. Secara khusus tamu istimewa kita mak tadek futun nah. Oh Kak Dinto si baba si genteng si manis. Kak Dinto Lora Misbahus Surur yang lagi viral di dunia maya tapi tidak viral di dunia nyata. Anapa polan kita abini. Jadi abdina Kak Dinto marena tormator dek karasurur ampon mator cek bahas perkawinan. Cek bahas. Bigule beri tema bahaslah tersiksanya pemuda di masa kini. Mun kita abini kan tersiksa. Lakonya nyanyian tresna bula bentikah itu. Lebih-lebih kalau duh lah. Tinggal kemarin gula bahas pernikahan rasurur abahas tentang pemuda di saos. Orang saya terobi ini ya. Nah, pola cokop. Ajunan tuan rumah Eki Kak Dinto Bapak Salimin kalaban Ibu Suriah. Semangken Kak Dinto makabin potranah. Kak Dinto Kusairi dari Kak Dinto. Oh, dari Batas. Sebini Aziza. Alhamdulillah. Juganan tretan Kusairi. Saya lagi berbahagia. Bila saya kabin? Sebulan saya tapongkor, malah merer ya. Lagi besemple seman. Ajunan saja para hadirin saya hadir saat mangken saya sangat abdina hormati. Sekejap abdina tormator karena juga abdina ngaji kara surur marena. Jadi abdina pakun adente karena mobil mateh. Bade berenah tadi nora surur maren olen gratisan kia. Mungkin minta bensin ke gulai beri kia marena. Cabisan bagi kapi. Mak polai cabis sih mentek cabis itu anak apa nah.
Jaring kiai ini kan tak ngabis tak ngarep habisan. Kiai pas era habis haus. Tak maki, tak kiai surur punten. Jadi mun beda kiai acara making tero habisen nah. Hokoma dosa raja. Ongguan panika. Dosa raja. Karena agama bani untuk ijuan. Tapi lebih dosa mun tat toyib nguncang kiai pate habis sih. Ya kan dah iya lah. Gula ngali akan nikah poy kamantan. Syutingan pak. Tak ditol. Nah. Ya Allah, jom iya hadar ya karena kita abini kapir ya. Beda saya mari abini. Sekita abini menterati nabi ini nah. Oh bu amin ngekurudu amin nah. Aduh ya Allah. Nah kanto bayi, atai santai. Tak itol. Ditol. Nah, pakanto. Tarik gula kiai marorot narek mek. Cukup. Ya Allah. Ada mik lain selanjutnya. Sound system mayu angka maunya nah. Angka volume angka panyaring paceknya mana. Mun kayak ngeletuk gula tanggung jawab. Minta kita toyib daki masa apa rogi agak gula. Mak gula sih seria. Cek seneng kana. Paling ngocak rek engkok daki ngemben na jong ngene. Ahaha. Katipan apa kabar ajunan saya saja tanggi? Saya saja. Alhamdulillah muka-muka paling terus saya. Muka-muka sareng Allah. Ajunan semalarat ekonomi paling nagempang. Amin. Muka-muka sadi otang paling cepet nyerah otang ah. Aku ngagurudu amin nah. Mungkin letak kelar majar muka-muka sema utangnya paling nalopa ah. Yang biasa na tak kira tadi. Lebih-lebih bang mekar wah. Tak kira. Gula mau tangga orang. Porkelap sampai eka mimpe. Mimpe serai pak. Ternyata kalau guna mak karo mimpe pati serai. Jadi tak kira biasa. Moga-moga saya andi bini paling cepat andi bini. Oh. Moga-moga saya andi anak paling cepat andi anak. Amin. Mun kita abini andi anak ben siapa? Moga-moga ajunan saja paling tenang ati nak kabita ini. Allahumma amin. Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kak dinto kanjeng Gustena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesamoga kaula kalaban ajunan sadajana iya wa umat Nabi Muhammad kasarang kalaban Nabi Muhammad Allahumma. Para ajunan sesami mulja. Mak corak tak tenang. Gusairi, lek Gusairi. Siap mpian nikah makan isi bini. Siap. Panyaring siap. Alhamdulillah siap. Lu kalu. Apa lembiang? Dek remacaran tedung ben si bini. Karena doa kan lu kayak masa pasung langsung kayak. Dek remah apal. Dek remah coba. Duh, tak apal. Ayo. Bismillah. Nur egula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Arya, mari monda iya. Kayaknya bak coba di bulan. Mari ongku Gusairi. Aduh lah. Cak syukur Gusairi. Lek Gusairi mungkin beda acara ni keistimewa tak ojan alhamdulillah. Tak ojan tanghi. Alhamdulillah. Karena mon ojan biasan acara patak husu sing ngaji tak anteng bener. Ruwet. Nika syukur tuan rumah. Keng corak nyarang bet panas tanghi. Jo di bareng ojan mulai gila. Mari nyoba. Kemon kanto paling karo keng nganggo iso meden. Kemon rok berek daerah Robetan, daerah Nyuates, daerah Rampenang, biasan abek lebur. Sarangan ka sebek lebur. Nyabek bareng itas genteng, posapoh pah beri bihai sering bini. Keng tada ese. Keng mun capok bihai sering bini, ongguan tak kira ojan ongku. Mangkene alhamdulillah tangi tak ojan. Gula yakin mangkene kata ojan selama acara ini. Anak apa? Jelingati coba. Cepon ringko. Namun on dema pote tak kira ojan lagi. Kini kecokop aing pote tak kira beda bidang. Salah sabuk ibarat. Laun lain 10 menit. Lanjut. Gusairi, Aziza. Siap empian lakar alake. Siap andi anak. Caunggu siap. Oh, nyosoi anak siap.
Kula siap nyosoi anak. Nyosoi bapak anak. Mana bicepon ulama fikih kitab Iqna kak dinto beda keterangan. Nyosoi anak kak dinto estona beni kewajibna orang bini. Buk, empian tak wajib nyosoi anak buk. Muncak sakengah azizah ku laku ngandung pas andi anak isosoe. Maka mun pas azizah mintah gaji gambian. Ben sosuan seket ebu nika wajib majar empian kusairi. Yang mun pas ben sosuan seket ebu butlak empian insyaallah. Wajib majar karena tak wajib nyosoi anak reng bini. Saya wajib nyosoi bapan anak. Hahaha. Siapa ya? Gusairi, gula aben tak benik kan. Kenga akabin kak dinto bareng istimewa. Cuma akabin kak dinto berak. Akabin kak dinto tak segampang membalikkan telapak tangan. Sehingga orang kona ada bu. Akabin kak dinto caipon. Pon apa yang ki? Ekocak rumah tangga canreng Jakarta. Kan bener tangki. Anak apa mapa ekocak rumah tangga? Eker-peker beni tade maknan nih. Rumah tangga sekocak tangga jon ke atas, jon ke atas, jon ke atas. Lesoh, leres tangi. Lesoh. Mangkana banyak lora tak abini. Akatira surur kita araji anak apa? Lesoh takut sabini. Hahaha. Abah mon gula tak lesoh. Napa sih kelesoh namun parlohi nambah boleh. Oh mata saya kayak mon pah tak saya kan tada abini. Rumah tangga, anapa mai kocak rumah tangga? Karena leso jen ke atas, jen leso jen ke atas, jen leso. Cek saking abini nih kan nyaman tak kira kocak rumah tangga, paling kocak rumah makan. Mangkana sampai Imam Ghazali ada bu, innan nikahah min asyaddil asya'i mahmila. Saungkuna pernikahan kak dinto, situng kalakuan secek sangat berat tanggung jawab. Berat tanggung jawab Gusairi. Lebih-lebih ku laku mula tadi mantan laju. Ya Allah. Seksa. Apa mungkin? Aduh mbu iku. Kita abini aduh mbu. Oh mare. Engki mun mangken. Aziza ni kamon korokeng akabin setahun per kabin nah. Ni kangang kui skincare ki ratin ki glowing. Aduh. Saporan namun akabin oleh 5 tahun. Ngang kui skincare tadi na ker. Engki mon mangken nika diet koros deki tedina langsing keng mon andi anak telok nak tedina nika langsung abo seksa lain si ceremi reng bini nika biasa ceremi mon reng bini tak ceremi biasa tak cer andi anak bagus tedina ku laku nika ceremi salah sekalian boy mon reng bini cok eka biaki mangkana debun Gus Ikdam perempuan itu wanita itu tidak akan pernah ingat kalau dia menyakiti dan tidak akan pernah lupa kalau dia menyakiti. Kalau ada bahasan salah. Wanita itu tidak akan pernah ingat kalau dia menyakiti dan tidak akan pernah lupa kalau dia disakiti. Asyik. Jadi impian montero ku laku tak nyakit naring bini kempang. Impian kan pakun tero bini boleh. Ku laku. Cara nah mun abinia pole cek sakasa. Cek sakasa. Karena akabin nih berak. Mun akabin 2 tak pati berak biasa. Karena deki atau tak kira atau karben pian manolo atau karben situng. Dari mata terus. Sehingga peko. Ngecit. Ya cari ngetena tak alim datang. Etos dentos. Salabang kuna pahbekas sebulan neng kanto cing mancing. Masuk YouTube kemarin gula benembian. Ya Allah karena kira-pikiran dek remang kok regular. Lebur kah? Berak akabin telepon Imam Ghazali. Duh mun ki nyaranyar seneng atanghi. Kan tak salah lambe tak Syafi'i Robetan Al-Ifrah. Artis konah, artis Madura anyanyi. Mantan anyar pada niser cukan saleng esto. Waduaan dalam kamar saling tuat tu sokoh. Kulaku obuna baca. Tu seneng mantan anyar dalam kamar tak keluar.
Angaho. Asik. Ya munta asik pah yung cenga kanto. Keng gula nika dai muda can orang. Kenapa mai kocak dai muda? Telepon OTW berangkat. Beni keng polan muda, engki muda keng muda. Masuk keranjang kuning. Derema lanjut. Serena akabin berak teretan Busairi. Maka ulama dalam kitab I'anatut Talibin. Sayyid Abu Bakar Sato kak dinto aparing cara. Kangkui empian tak atokaran. Mate, alat tu. Pege. Operator pege. Aman. Ayo angkat boleh. Panyaman. Cek mama tiantang pasaran. Ayo. Panyaman. Itu akhirnya mungkin sona nyaman manter masuk surga ben sona. Orot malaikat mak pah bingung. Mayu tukang son si masuk surga iko. Mangken ki mekola son iko. Ayo panyaman. Derem nyaman lah. Bagus. Jogi teh yodi ki buru. Mun taudi kan taudi. Selalu cokor pece. Selalu anak Nabi Muhammad. Sayyid Abu Bakar Sato ajabu. Montero orang akabin kak dinto tenang. Montero orang akabin kak dinto sanajan atau karpah andi pamanggeran tak kor atelak. Maka empian Busairi harus andi tojuan. Pada ben panjenengan Busairi. Intar ke pasar to bintang kan keng andi tojuan tangi. Empian mau intar ke pasar tojuanan apa Busairi? Intara belenco. Gula tanya mungkin, empian si akabin ni ke intara dekamam bian tojuanan kamma. Derem intara derem. Intara pangtapangan. Orang akabin bani keng karo tojuanan aji gereji. Encan mat tinggal bani. Orang akabin kak dinto harus andi tojuan. Karena berak harus andi tojuan. Orang mon ongga ke atas tangga. Ongga ke atas eteng kan setiang. Kan lesoh. Cuma karena andi tojuan pak kun jenai. Jabuna Sayyid Abu Bakar Sato. Tojuan nikah paling sakoni. Beda telok. Beda siapa napa? Panyareng. Beda siapa napa? Napaan? Disebut lagi nah. Berarti mun disebut situng 2 telok. Mun situng 1 jam. Mun 2 jam. Mun telok 3 jam. Sanggup? Sampai kol 12 sanggup? Kol 2 sanggup? Kol telok sanggup? Pada mun dia tak beres. Nomor situng orang akabin tojunnah jabuna Sayyid Abu Bakar Sato litandimin nasal kaangkui ngatur anak poto sopaja anak poto ni keteti orang bagus, teti orang cerdas, teti orang soleh, manter kerecekin anak poto si bagus. Allahumma amin Allahumma. Mah nunduk malolo. Dek remah, siap andi anak. Bini na norok kabi. Asisa, cek masuk kabi gelu. Debun mak kehodi lias, sino masuk kabi bayi mun pertama na. Abang ki cepon kedokteran mun malam pertama. Akabin nyar anyar cek norok kabi gelu, cek apa masuk kabi. Karena rahim deki pas kereng, panla kereng pah malarat andi anak. Mun lata andi anak gempang deki abini pole gempang, atelak gempang. Cek tade penekuan. Mun andi anak biasa napah tak gempang atelak. Ingat ke anak. Sanajon beda masalah kalaban matuah, masalah kalaban majodi, masalah kalaban orang tua. Tak gempang atelak seeke ngai anak. Bener tak ini? Jadi aku bayi anak nak, aku bayi anak. Nyaman aku bayi anak. Ngabong ki aku bayi. Keng mun arabat anak bek malaran. Dan ini kak beda kunci dari Maimun Zubair mentero andi anak foto bagus ya kebada. Mun reng laki kan cepon gula kewajibna ni kebeg berak mun reng laki ruwet lebih urusan ekonomi. Empian Busairi doakin nah ngereng doakin mantere paring dadi orang soki. Manter rezekina paring na gempang. Tero empian gempang rezekina. Tero ongku. Tero soki ya. Empian asise tero soki ya. Eka beda carana? Eka beda. Ada ya mentah alako pasohi ya. Engki manabi kiai kan lakar banyak si aca habis. Nikah gula man kaman tak sogi gina.
Mobil rosak meloloh. Ada lah tak pokok gula ni. Aduh, dah usah rentan leki langsung ke Bengkalan. Aduh, deki dah remah dia. Dah remah lanjut. Mun teroso kia tebun ke Maimun Zubair. Mun terora ceket namora ah. Senga ngestete kasih bini, paparaten kasih bini. Maki sewa tuwaro paparaten kasih bini, ngestete kasih bini. Mun bisa cek tokol si bini ada bumbu doh. Tak bunga kapi. Mun empian ngestete kasih bini, bagus kasih bini, maka gempang rezekina. King saperika. Mun bini na lakoy sakit. Lakoy tokol, mun nokol akata nokol kaolar. Ya rezekin na malarat. Jadi reng bini ini kan memang untuk diistimewakan. Dimanjakan mun reng bini imanja. Orang bini ika bagusi sareng panjenengan, maka panjenengan bakal jadi istimewa. Makanya beda dua wanita nang itunya nikah jangan pernah sakiti. Yang pertama ibu, yang kedua adalah istri. Jika Anda tidak menyakiti bapak dan ibu, jika Anda tidak menyakiti ibu, tidak pernah menyakiti ibu dan tidak pernah menyakiti istri, buktikan Anda akan menjadi orang yang istimewa dan Anda akan menjadi orang yang kaya. Amin. Allah kok pak ongko. Cok reng bini pada iya. Jadi si bini ni kabi panjenengan perhatiin nih. Makisana aja kortokon. Ni kalakar amanah dari Allah. Ni rezeki dari Allah. Kata Allah maqadiril khalaik bi 50,000 sanah. Ni din empian lakar catat bi Allah. Sebelum 50,000 tahun sebelum dunia itu tiaki lakar empian catat ben aziz. Saya ngak je kortokon nak kebainaanan boy. Empan. Abengki. Mun empian deki tak soki. Maka soki ate korporaten ke bini na. Mata soki ate kan si bini kan pah nyaman tak kikiran kambian. Sehingga cek nokolan ke si bini. Faham? Minimal pengumuman bagian mantan sepo alpo. Mun manggil ke si bini cek dan badan. Polan landi anak nyaman anan dulmawi pah panggil bundul mawi. Polan anan si pertama anya Mamat Sidin pah panggil Pai Mat Sidin. Ini masih mau arah ceke. Entan panggil si bagus, manggil ale, manggil kakak, si bini manggil kakak, si bini manggil ale. Anapa mapah si laki nikah harus manggil ale, pola naring bini nikah, sanadyan orang laki leso biasan pakun akele eko. Bener. Aduh aku pak ongkur, aku tak bener ongkur. Anapa ring bini menyebut kakak biasa manggil kakak, pola naring laki mun kodungkeng tutoh, makin leso lain lencak pakun arangka. Filosofi dia. Makanya orang bini ini kepanggil kalaban panggilan seistimewa. Mana Nabi Rasulullah, ya Humaira, wahai kemirah-mirahan. Panggil kalaban panggilan si bagus, wahai cantik, wahai beb, panggil beb. Panggil besti. Si bini manggil aa. Si laki manggil Yang corak mun reng ponjonan, kelebun Fahri hiburi kalau pahit sebut. Semulja kelebun Fahri jaring teh catat. Maharat catat kelebun Fahri ini kah luar biasa orang istimewa mantar paling lancung umur. Nekah tantena peduli, deka ulama peduli, deka orang bagus kelebun bagus. Engki bila acara hadir alhamdulillah nekah. Doaki mantar bi Allahu laku tetiya bupati. Akhirnya dari melanjut dapat kamu mon. Manggil empian panggilan si bagus ke Aziza aja panggil Zizah, panggil Ale sayang. Keng mun reng ponjonan pah manggil mun lebek tua sakoni papi mami cara tak bagus. Mun reng Jakarta kan pantas papi mau kemana? Papi mau meeting mi. Mami mau kemana? Mami mau ngajar genteng cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Pasang dasi, hati-hati papi genteng. Keng mun reng ponjonan, papi mau kemana? Papi mau ngarek mi. Papi. Kalau ngarek hati-hati menerban orang ce arek papi. Mami mau kemana? Mami mau ngaur calaptong. Mami kalau ngaur calaptong hati-hati mami takut taloncip mami. Padeki cipika-cipiki alhamdulillah baun mun koros arek pakun. Tak elang. Yen panggil si bagus paham? Dadi mun teromor ada cekena empian nikah kasih bini paparaten nikah debuna Syekhina Muhammad Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair rahmatullah alaih. Si nomor 2, gula bentakan nikah. Karena orang
Karena orang bini, mak kulo malolo gusairi. Karena orang bini kak dinto penentu dak kebekus na anak, penentu dak kesoleh na anak. Orang bini bekus anak tergantung dari orang bini. Sebaliknya cuban anak tergantung dari orang bini. Maka mon orang bini bagus, orang bini ngangkui kodung, maka anak bekal jadi orang bagus. Sebaliknya mon orang bini tak bagus, anak kebenyaan tak kira bagus. Sampai Nabi Nuh Pak, Nabi Nuh andi anak Kanan apa mak bisa rosak. Orang Islam ki Nabi, ki orang bagus, mak bisa andi anak tak bagus. Karena bini nikah orang kafir, bini na bani Islam. Sehingga Habib Segap ada bu 75% anak ni kapakun noron ka ibu, kecerdasan anak noron ka ibu. Mangkana empian ibu harus muntero andi anak foto bagus, pa bagus empian ni Azizah dak ka Gusairi ni. Lapah kapiyakin nak mun parlo minta ka ada nak. Abang ki mun minta ka ada Cepon kemalik Sanusi Bondowoso kan bisa mana bi orang bini minta ka ada maka kencernah pada ben mate sebitek orang kafir. Mate nareng Israel malarat mangkin usaha serang dari Iran. Mbian tak usah mate orang kafir, tak usah ke Iran tak kok mate minta. Jareng ngarte. Ayo kan kerode iya. Hidus to di ota betobi. Penta ka ada ya mun laglo Allah takok pasawa de tak mangka. Faham. Pabagus ka selake maka empian ku laku anan bekal dadi orang bagus. Allahumma. Karena ibu ni kecepon gila penentu terhadap kebagusan Mangkana lambe kan tak salah nyanyian ka disa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Makulok melolo Azizah. Lanjut. Jadi tocuun nasi pertama. Mana bitro pernikahan kak dinto cik-cigah. Eki kak dinto ditandimin nasen. Kangkui anak foto yatur. Mun yatur anak foto deki pahteti orang bagus. Yang nomor 2. Montero panjenengan cik-cika dalam pernikahan Gusairi. Montero tentrem dalam pernikahan ke ngai to cunah iki gak dinto li ikhrajil ma'i alladhi yadurruh tibasuhu bil badan. Kangkui mak keluar aing, si aing gak dinto bahaya, monte epa keluar. Monte epa keluar aing ni kabeg bahaya. Mangkana cepon kitab Qurratun Uyun paling sakoni ngalak nikah ben areh ben malam. Dalam seminggu paling sakoni kengai paling sakoni paling dak mah Pak Kaleh itu paling sakoni Pak Kaleh muncan kedokteran ndak kan Qurratun Uyun telo Kaleh muncan kedokteran Pak Kaleh itu mun pah benar arwana soki mbian pah benar yang saya ngapah coplak rian tal kata abang ki istimewa si bini. Ngangkui aing nih kayak pekeluar teti penyakit muntek pekeluar. Keng mangke ni beda isu tak nyaman. Ya Allah. Gula nang HP, nang IG. Ya Allah, neka kan saya ngajak liput. Alen Habib Bahar beda si mencabuli naudzubillahi min dzalik. Neka Habib Bahar topan tukah semangke. Mantare paring selamat kapirang hi. Dunya lebe kerosak mangken, Pak. Keriduh dunyan. Neka dunia perang dunia ketiga corak mau dimulai. Ini ke seorang syarifah orang mulia ketika adinto. Paski ikoroyo cepon. Mantari paring selamat ya Allah. Mantari paring kemenangan sareng Allah. Allahumma. Krimis. Ula tibi tak terima sama sekali. Dia bisa loncat. Mapah bisa dia nikah. Mantari paring selamat kapi. Darah mah untuk keluar aing ni kebahaya mun teh keluar. Keng pengumuman untuk orang sandi bini. Mun untuk santri jawar mak keluar antak kok itu 3 letak. Katipun apa kiai? Jo orang abdi na tak kuat mon pah ben minggu Pak Kale kiai. Enten gula tak harus seminggu Pak Kale. Mak pola mun si bagian umur Pak Polo ke atas, nika mak pola bisa sebulan sekalian. Tak bisa kiai tak mampu kiai mun tua kerso kiai ker tak gelem masuk. Katipun apa? Engki mak pola mpian bisa setahun sekalian.
Jadi babi ini acet mah juga. Umpah setahun sekalian mak pola coplak. Hahaha. Karena ide dalam reng bini ini keistimewa. Nyaman kapi ide dalam tubuh reng bini. Ini lengkap. Sehingga ulama Imam Athaillah As-Sakandari ide dalam kitab Hikam Adabu bahwa alam nikah nih bumi nikah pada ben manusia. Kita nih laki ben bini ikut alamul asghar. Mun bumi andi reba manusia andi reba kia. Mun bumi andi aing manusia andi aing kia. Sehingga Ki Hasan Huda lo macam mu beliau terkenal lambe di masanya Allah yarham nikah ngangkui nyanyian kisah kak dinto. Bumi andi reba manusia andi reba. Bumi alam raja Rabbana ya jaraja manusia alam keni Rabbana ya ni keni. Ayo empian Busairi andi reba. Obu ni kerba nyaman. Alis ni kerba. Ni kan bulu kecek ni kerba. Beda boleh reba deki tak ada beda sale tibi. Be tengah. Cuk lah tua. Bumi andi aing. Kan songai muntek pak keluar biasan pahalanyo. Andi aing kia manusia. Manusia andi aing. Bumi alam raja aing aya jaraja manusia alam keni aing ya ni keni aing somor aing pakaja aing somor aing tase aing songai aing beda boleh aing ni ke orang laki andi aing kia orang bini andi aing pelo aing copa aing beda aing boleh tak ada beda keluar tibi deki. Bumi andi gunung kan beda gunung baru. Manusia andi gunung. Bumi alam raja gunung aya jaraja manusia alam keni gunung ya ni keni. Aku lok kapi. Gunung bumi gunung kembar. Gunung baru gunung. Udah nemu ingat pernah banyak gunung di buru. Manusia andi gunung kia. Amit-amit selake andi elong montok ada ekocak gunung. Bibir gunung montok ada. Kopeng gunung. Beda boleh nak gunung nak lek beda sari tibi deki usiri. Lengkap manusia. Mun andi bini impian pah nyaman. Mak keluar aing si mabodorot ke badan. Si bekal teti penyakit pah nyaman impian usiri. Kalau ben sabab nikah. Dari kak dinto perhatian si bini. Manter-manter impian ku laku nikah pas istimewa. Sampai eka bunga sareng Nabi Muhammad Allahumma. Jadi tujuan saya nomor 2 kenapa Bu Sairi? Gunung. Ada lah kalau pakai kapi ya Allah. Gula tanya pas saya mangken si akabin umur 40 tahun orang bini, selake umur 30 tahun. Saya mana? Gunung. Wah enggak ke gunung meloloh. Luna Maya. Mun saya nyanyi deh iya wah. Bila enggak ada cincina. Huhiu. Lakah mayu mulai laulai 2 lah. Kang kui mak keluar aing ini kada ti penyakit montek ba keluar iko. Si nomor 3 Debun Sayyid Abu Bakar Sato linailil laddah. Kang kui oleh kenyamanan. Tutireng akabin kak dinto nyaman Bapak. Bener tanggi. Empian santre. Mentuki kamah. Ramarang. Kamah? Ramarang. Kak eram-aram. Ya Allah. Empian santre kia. Mun santre. Aduh, cok ring kadang nang habina ting liburan. An uyun tan sama roat. Walakinnal qulub la tan sama uhibbiku. Napa artinya? Mata bisa lupa terhadap apa yang pernah ia lihat. Tetapi hati tidak akan pernah lupa terhadap apa yang pernah ia cintai. Mun santre galau-galau. Saya kagalau benar ya tenah. Mak bisa kini kah tak istimewa mun kita andi bini. Pekalah pacarah. Awi assalamualaikum yayang. Assalamualaikum besti. Ayang aku tak kalah kau nambian. Contreng 2 keng tak atau lisen biru. Aduh saya ngamuk dia emak sih sedemah saya ngakeng selingkuh. Mun la andi bini bah nyaman tentram. Ya Allah alhamdulillah cek nyaman andi bini. Pah tentram cek celingan matamu itu nak. Matamu sudah ada yang memiliki karena matamu jika memandang istrimu
itu bernilai ibadah. Oh, kencu apa celing malo lo alako boleh. Dari mata cuna si nomor telok. Napa ko? Gunung. Gunung malolo saya keng. Itu tiku lapi datu oleh gunung nah. Nah oleh saja. Anu, tak labib oleh saya dapat je. Nah, 35. Alhamdulillah 35. Lamaran lah. Rasurur kemarin sejam. Jadi gula setengah jam. Jadi yang pemain lama andi bini. Mak polasi dengu nikah deki pah nyaman. Tersiksanya pemuda karena belum punya istri. Han, dia remah. Setelok. Lai kengai tocuna. Tocuna kabini kengai. Nomor situng kangkui ngatur anak foto. Nomor 2 mak keluar aing si bekal teti penyakit. Nomor telok. Gunung. Yalah mayuh demikian para gunung semuanya. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Dia remah lanjut. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Entan jareng gudala andi aing roma maki mandi kanto. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa durriyatihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Ashabul fadilah was samaha, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat kong langkong, guru ate beten kaula ajunan seteja fadilatal mukarram wal mukhtaram Kiai Haji Nurul Kamiluddin wa yalihi ajunan fadilatal muwaqqar Kiai Haji Ali Makki, ajunan Kiai Mujibur Rahman, ajunan Kiai Jamaluddin, ajunan Kiai Haji Rusdi, tortak kalib ajunan Lora Hidayatullah, ben ajunan Lora Muhammad Thayyib, ben seteja para masyayikh, para guru seabdina tak bisa nyebut asma agung ajunan, namun tak mengurangi rasa hormat tor takdim abdina dek kepada ajunan seteja semalar muka seteja na terus iparing na kamuljaan sarang Allah, terus iparing na kesehatan, kasabaran, kaangkui abimbing kaula ajunan dadi orang seekridain sarang ajunan epon Gusti Allah. Amin Allahumma. Aparatur pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa setempat, yang terhormat ajunan Bapak Saiful Bahri, sahibi hadhil haja, ajunan Bapak Salimin sareng Ibu Suriah, sepagi aremangken angunceng kaula ajunan kaangkui alengki nengkak dinto tempat semata-mata
keangkui atua eki mantan saya kedua mantaran ebatatia cutu tunya sampai ke suarga epon Allah amin Allahumma. Sesangat abdina amul ja'aki majlis salawat al-banjari ajmalul mustafa yang sudah menemani kita bersama kaangkui melantunkan syair-syair kerinduan kaula ajunan sateja ka Nabi Muhammad manteren kalaban sebab as-salawat seki puru kaula ajunan ebatati umat setak mengecewakan dek ka Nabi Muhammad amin. Para rabu para hadirin sesangat abdina amul ja'aki dek rem atau juun kors ini lagi dan ini kak sepak buya lebih ki puru ampun dikupas tuntas sarang beliau kuru abdina kuru kaula ajunan al-mukarram al-syekh sahib al-fadilah Kiai Wahyudi Effendi dikupas tuntas sampai sebeluk-beluknya esena eneng rumah tangga. Benggula ki puru sampai pesenin sarang beliau. Konca bahas mantan. Karena kita amantan. Keng coma gula mah torada ka beliau. Minabi gula elarang abahas mantan pola na kita amantan. Wahai ustaduna senga panjenengan ca abahasen neraka ben suwarga pada kita masuk. Lesa engkena gula mangken sakoni ingin beni norosaki nana kiburampun lecek sampurna dari beliau gula kun karo matorah beni ngajarna nih kak matorah candreng orang TikTok kaisa engkau leri kun karo ngabele abai ngiding bay. Tadi masalah marena sesuai tak sesuai mutemu marena. Pertama gula ngabala cek bahwasanya wahai pasera kaintu mantan laki Ahmad Kusairi sareng Mbak Nur Azizah. Umur sana apa Kak Kusairi? Selekor. Mak bengal nongko udah iya selekor. Iya separa petolekor ya tak nemu panongkoan. Berarti gula mula atanya ternyata nih ke umur selekor. Gula pas andi pikiran mungkin. Akabin kak dinto perkara gempang. Pernikahan perkawinan itu gampang. Yang sulit adalah menjaga pernikahan untuk sampai ke tempat tujuan sesuai dengan niatan eneng awal. Nikah sama larat. Mungkin akabin nikah gempang. Meskipun tahu saja ngonceng orang. Enggak bersetong hadis seiruayat sarang Imam At-Tirmidzi sarang Ibnu Majah sarang Abu Daud. Apa dia buna? Salatun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun kaisa. Kan berarti gampang. Beda telo setak ning kebayin mainan hasluhunna jiddun tekae kekeje pakunteti. Di antaranya apa? Nikah mungkin nikah. Maksud tak ning kekeje napa lora? Orang poncenan temur andi anak lanceng ladepak lepelik pas beda tatang ke ma temur andi paraban. Pas canembian selaku orang tua. Mayu mon tanman tanah latihan kada. Mayu tanman tanah latihan kada. Yolok si paraban. Saksena bodoh.
pasambian selaku orang tua nasi lanceng. Mayu jong, deki maletak ngitek, deki tinggal mantan maletak ngeter benjawab nah. Mayu latihan nganika. Angkah tuka, wazawwajatuka, makhtubataka, fulana binta fulan, bimahri adawatis solahalan. Pas ajawab selanceng, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur halan. Otaba qabiltu bidzalik. Muncul saking matura aki, marejong engkau niat makabi na beun ben manika na beun kalaben paraben nya meriah bintariah kalaben mahar adawati sholat seperangkat alat sholat tunai. Pahbena jawab narema kaula. Tetini kada. Meskipun kebaja kejan tetirolah. Kan mangkan sampai mangkan gula tak tahu mana aja kerja mun masalah mantan. Teti bolan bagi. Lesaingkeun para rabu sangat abdina amul jaki. Sebelum nerosaki kalimat Kak Dinto, to regula atanya mak le sesuai ben setocu mangken ya Kak. Adinda Ahmad Kusairi. Ambiat tocuk na enang dalam akabin ni ka epa kakama. Kakunong kacita ka jiriya. Arapa ama kakunong itu. So orang la pada andi kunong ki kakunong ah. Mara nang. Are gula wa matuwa ka de ong. Enggi ka. Ambian tocuk na ni ka enang pernikahan ni ka kakama. Tak jawab, ekute, bukan saya jawab. Karena nggak nikah, gue lagi purmator kan. Kita sesuai kalaben tocuan, eneng niat, eneng awal. Karena beda orang nggak nikah pak, beda orang nikah depak, keng tak sesuai tocuan. Beda orang depak sesuai bentuk cuna. Contohnya, orang sedepak tak sesuai bentuk cuan. Orang Ponconan Timur mangkat ke Malaysia. Ilegal. Paspor letak lengkap. Mangkat. Depak ke Batam. Depak ke Malaysia. Oleh teluare. Tocu na abe ala aqua. Oleh teluare. Kita oleh ala. Oleh capuk polis. Deportase boleh. Pamule. Buang candreng kantok. Pamule. Depak mun ketocuan keng tak sesuai. Depak keng tak sesuai kalaban tocuan. Tocuna alaku. Paden mun semakin ngak kasak dah. Semakin viral. Ntar haji. Kan depak keng tak sesuai ben tocuan. Anapa? Beda sesuatu saya tertinggal. Saya kan niat mangkat diri kantor. Engkau haji ya. Tocu engkau haji ya. Depak kabar persyaratan tak sepak. Tak jadi haji. Depak king tak sesuai bentuk tocuan. Lesaingkan enang pernikahan sekedua mangken Kak Dinto para rabu. Nikah seetocu kan cudu punya sampai ke akhirat. Artinya apa lora? Benikun karo Apollo sampai kakek nenek melolok. Tapi sampai deki enang keaudian selanjutnya pada cukan Apollo. Ni keberlaku benikun karo dek ke mantan anyar. Karena mantan anyar ki puru mare res pon bike Wahyudi. Jadi gula trauma de pakai sebagian mantan teh temu patu nari lah. Kak Dinto para rabu ni kesami. Berlaku dek ke mantan laju. Saya tocu de remah abe ben bini ben keluarga. Saya bisa apa boleh deki enang alam akhirat. Tantone ekama esor ke pon kuste au. Legara-gara bedo tocuan seetocu. Kaangkui depak sesuai kala berniatan semakin ampun leeke niat. Niat tam akabin taro ulia ridaan Allah. Saya ngak sapora. Ale. Ambian ni kemangkin usaha paburu ke pangeran kapi akabin. Dabuna Sayyidina Ali. Apa dabuna?
Man i'tamada 'ala Allah la mallah wa la qallah wa la dhalla wa la dhalla. Sapa-sapa orang sesateja nala epabeli pole ka Allah. Epanyander pole de ka Allah. La mallah. Tak kere papusan ka kerajin na gini kambian. Oke. Tetimbian bagian sepo-sepo misalnya periksaan kibi orang. Benar apa mak pasce esto na kabini na. Polan ki nyaranyar. Engkau pemuntang bini kok kengke esto na cik sampurna na tang bini. Engkau tak tergoda nang luaran dek ke tongkeng-tongkeng Fortuner. Engkau tak tergoda aja. Karena tang bini lagi sampurna na. Abu sakiwa tang bini dek remaka bodoh na. Setong mata murokap. Pepe kalompang. Bibir jeruk saloni. Palemboyo niter kolenan. Pacolona meltas pancolin. Beteso betes cakalan. Obu na apale katopa. Ekiriseng sakoni centaran monyin. Ting toju gerjengan. Apa tak masa Allah tabarakallah tangbin. Teting kok muni luar tak tergoda sakali aja. Sapora pak. Munembian nyandera kira sake estuan. Ini khususnya ada kakakku sendiri. Nyandera ki ke estuan de karaji minang kepolana. Angka anggotaan dunia. Kebedaan anggota tubuh. Can seki pun. Polan ceruk saloni. Sapora kakakku sendiri. Lekku sendiri. Nika makin engkiong kun lakar jeruk saloni nika. Coba abah saki. Beni engkok. Kenik jeruk saloni. Kengembian mun gara-gara cintan panjenengan kerajina kemba Aziza gara-gara jeruk saloni. Ampun. Kenik kun hanya bertahan 1 paling sampai 7 tahun. Ki bedu jeruk saloni. Masuk ke 10 tahun, lang curug saloni, Pak. Curug macan. Kan pak ngakan nama lolo, Pak. Ano apa? Laaob. Wa mani tamada 'ala nasi dalla. Embian pas mengharap dek ka manusia. Makanya de buna guru. Kita itu jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi kepada manusia. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi untuk mengecewakan. Benih keng pola na dengki, benih keng pola na jahat. Keng pola na karla asli manusia. Bian paham, misalnya makin rep-arpen ka gula. Misalnya ngarep ke gula bian. Kok ni kuwa lo rahasia ngudur marin. Pecan aduet bon ke Wahyudi. Rolo rasa ngudur pakun ternyata. Ambil lebur harap pengaji nero lebur ding lo rasa ngudur. Pak ternyata ada pak ke tempat pas tak sesuai. Din lo rasa ngudur pak celaper. Tak terkonsep din lo rasa ngudur. Pambian rasa. Mak de iya pengaji na din lo rasa ngudur. Kecil. Muncul saking det ngudur dan makin ngak nih kena deretan. Ini kan pakun banyak aja kita akapin. Nih kan. Ambian andi burleburan dek kesetong perabon. Secan abe eka piaki apa sih eka kecabi perabon beki. Ayang aku pengen baju yang model-model Arab gitu dong ayang. Ayo beli. Aku lo tukang pentanawan. Ayang sekarang lagi trending ayang pakai itu loh, pakai HP yang itu pengen beli. Ayo meleh. Anapa? Yang ada enang ekspektasi bagian ceng-lanceng sedang muda. Perempuan ini akan menjadi madrasah pertama dari anak-anak saya. Tipai kapiaki, Pak. Sebode pikir selanceng. Marin telas raja biko ore epen tak ada ki kering tuan. Depak telasan raja diutarakan maksudnya. Adek, Mas mau niat serius ya. Makle tidak terjerat enang hubungan-hubungan saya tak jelas. Secanak kena det muda dan mangkin. Ekoca HTS. Apa HTS? HTI jadi anu. HTS nih kak hubungan tanpa status. Tak pacaran king saling perhatian.
Tak pacaran keng pun malam ngechat ke si bini. Selamat tidur, have nice dream, my dear. Beles bi si bini. Nice dream tuh, semoga mimpi indah. Keng tak pacaran, keng saling perhatian. Kalau telok, icet boleh bi si laki. Bangun dong yang mau sholat tahajud. Ya, cuma tak sepur kepe. Kenika tetap masuk. Masuk kenapa? Masukkan nas Al-Quran wala taqrabuz zina. Cuk mak semak. Saya maksud kini kenapa? Pacaran. Cuk semak ke zina apa boleh sampai tercampur. Makin marah det ngudedan. Gara-gara nih. Malam saling ngechat. Saling video callan, saling pol teleponan. Kan banyak makin nak kanak dengu udah tak apa beres. Oke. Kaboro ke timur nyengir ke TV. Lengan tak apa beres. Itu patu, lakan lebur ne patu jeria. Saengkeun para Rabu sesangat abdina amul jaki pas diutarakan pangucap. Maaf mas, engkau lemari epen tabi orang teluare sesakbeuna. Sakit tak sakit? Kecewa tak kecewa? Ina tak ina? Ina. Pasti ina, pas arsa kecewa. Menaruh harapan tinggi kepada manusia dikecewakan. Satori langsung galau. Bila engade cencina ngucap pakun aden tea sosa seneng apernga ocak na cek pastena mun ocan paste bukan apolonga abental pate. Ternyata bertemu dengan yang lebih good looking, lebih ganteng. Bertemu dengan yang lebih good rekening. ATM banyak, benih ATM malolo SH pada banyak. Ada apa? Bila nemu sesampurna, bula pas seetina, cencina salanceng mangken kare. Kenangan lanjut colok lanjut lama aja pengajian lekadin to parabu apalah kecewa ada apa sebab nyabe nyanderaki dia kepada manusia mangkan dabun Sayyidina Ali ayo sandar ke Allah maka mulai nyandar ke Allah la malla tai pabusen wala kollah tak kira kekurangan. Kak, abin ini kakak banyak ring atau gara-gara ekonomi. Makin banyak ring bini teti janda gara-gara masalah ekonomi. Anapa? Mungkin nyara anyar, kapi bisa laki. Ini lo gue yang paling kaya, Sultan. Lu mau apa? Gue kasih. Baan minta sebelah apa bontero ahiling entar ke Malang, entar ke Bali. Mayu apa canko? Anyar. Laju sakoni talpos. Legemet laan. Lah tadi apa sena? Pas ikut tukar masalah perekonomian keng sapora. Eneng Al-Quran bedengak nikah. Eneng surah An-Nur. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Subhana Allah. Orang seampun lah memasuki jenjang pernikahan Kak Dinto, yunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Mun orang cerita andi bakal yuni, bakal pasoki ya. Keng yang terjadi makin arah orang-orang mak banyak atau karena masalah ekonomi. Berarti kan beda awal niat sesala eneng kanto. Kan banyak mungkin abak dari intro ekonomi tinggi beda orang mangkat ke Jakarta, nuruk mangkat sekali. Niat abak alako, abak si ibu dia alake. Mun beda kanto, ambian pak, sapor sambil mak ngujang gula ambian. Ambian lejeng aja alako lang apiaki sampai keluar kota. Keng pas bini ibu di pas amin nggak nikah. Amin. Halo guys, yang mau disepil yang mana guys? Oh ya, rambutnya mau lihat rambutnya. Pak tahu oh bun sekon ini warnanya abu-abu guys.
Coba sepil yang itu. Mbaknya masih single apa sudah menikah? Saya masih single, Mas. Padahal laki na alako. Ngucak single, ngucak tandi laki. Pas ternyata napa ki aselingku, sepora. Pas aselingku. Pak, mun bader yang kantor yang bini pas sampai aselingku, maju, Pak. Mak ngajur na acara kemudian dentos kada. Mun sebini ekala orang kan tunya nih kan nikah. Tunya nih ke tempat kesabaran, tempat perjuangan di segala medan kebenaran. Mun bener maju. Bini kala orang maju. Cek nyengir. Bini kala orang nyengir etoro. Dengan syarat bumbian ngajar na acara kerapunten. Kor pada tak alajen. Cek makin sebanyak alajen. Keng selaki pak acara. Ayo coba kalakalan sehat makin. Boki. Alo. Abini pun. Mbian mun pas acara sapura pak. Gula benembian lah karmun matur ni kebiasaan ngak kenikahan lah kar. Abu harga diri cak loncaan mak ke. Bini kala orang. Cek pada alajen. Pas acara kembian pas acara ke. Medeng. Menang ambian. Abu deki cemeng elu belu neraka pak. Apa? Matain teretan pada Islam. Kalah. Masuk. Menang. Apa yokom ke? Menang yokom kalah cemeng ekopur. Duri jedur pak kun. Jangan mati. Jadi mun orang. Mun ekir-pekir. Kita semuanya makin pun punya aubah. Alhamdulillah. Orang sih sekecil. Tanpa mengetahui asal muasal kesalahan. Paromoro ajarok. Estona beniking pola na napa tadi gengsi ngade kelu toko todus ke orang kan kina apa punten berarti makin ematur ni kenapa ngadeun gengsi na jadi mau lebih nila karena dia leburan menurut udah beki kebi apa ceringan bini buana mata tak mun anak buana ate kina punten Allahumma sholli ala Muhammad. Abali boleh kebun kanto wahai taretan Ahmad Kusairi. Pabalira sandera kida kalau karena tak kira Nabi Allah tak kira kekurangan wala dolla tak kira tersesat sarang Allah. Makanya dua eki nikah sekedua mantaran kora terus amin. Kengkun karo enang debu kak dinto taretan Kusairi. Kibutat wahyu dia loncak keseng. Enten gula tak lonja. Pereng aki ngane ka. Bede setong syekh asmana. Nika dari Madura, gula ngala kelas-kelas lokal. Jadi orang kiai kayak Madura nika beni kiai kayak dan badan. Ilmu nat atas. Asmana Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Munreng NU masih tahu. Apa dabuna beliau? Kak. Enang rumah tangga ni kebede telok sepekali jalan akin bimbian benempuka itu. Mun lulus enang telok kak dinto positif deki benikun apolong itunya sampai ke akhirat pekun apolong. Ke swarga saya maksud karena akhirat ni kedeki bede dua tempat bede swarga ki bede neraka. Kicukan deki lamari yaumul hisab yaumul mizan lamari ka apa. Keng eneng makin kain to bede selulus eneng jangka sepertama tak lulus sejangka senomor dua. Bede lulus jangka nomor dua tak lulus jangka nomor telok. Artinya apa? Mulakar panjenengan komitmen dari makin satu jenis sandaraki ke Allah minaka keng tujuan terus apolo ngetunya sampai akhirat telok ni usah lulus terus. Napa sepertama lora? Sepertama Kak Dinto masa-masa ngak makin nikah. Kan puru mariak kata bun. Oleh sana apa bulan pun? Hah? Yulot to mula sa tahun. Iya, kipon. Berarti masa-masa eneng nomor setong ni kejangka pertama ambian pun kelulus. Lulus. Karena mun jangka pertama ni kemasalah nang senengan karo. Jadi meskipun mantan anyar pambian ngucap sehingga
Jamu aja kalau paling tak usah aja muka. Telo kali ngalak bisa mungkin anyar. Ada apa sebab? Ki masalah hal tulaibu ma'aha wa tulaibu ma'ak. Ki masalah menyamanan eneng kini kak. Keng kapan masuk ke jangka nomor 2 mangken bian jelas setahun. Seepekir de remah andi anak sesepa de remah ekonomi sesepa. Engkina apa punten? Andi anak sesepa ni ketipona apa lorang? Enang Al-Quran bedengani kedabuna Nabi Ibrahim. Enang surah As-Saffat ayat 99 ngara. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Dabuna Allah. Wa qala ban adabu pasera. Sera Nabi Ibrahim sadabu. Ini saungkuna abdina dhahibun. Bakal mangkat ahijrah. Ngadep cak kasarna ngadep ila rabbi da ka Gusti Allah sayahdin sebekal apa ring petotu. Artinya apa kak? Anu ale orang mulai ngadaakin Allah maka otomatis epa gempang satu hajat epa tak hajat di Allah. Sebab apa? Ngadaaki Allah. Le Nabi Ibrahim enang ayat kadin to enang tafsirna kan siapa nikah? Nabi Ibrahim ni kampun lecek buntuna, lecek ruwet. Dadi benikun karo orang ponjonan serwet, Nabi ni kapun ruwet. Ruwet ana para? Nabi Ibrahim lekir pekiran la buntu pekirna kengkun karo andi kayakinan ila rabbi sayahdin. Allah rifukal apa ringi petotu. Sekerwet napa? Bini tak dung ngandung. Saya rajin Nabi Ibrahim saya tak put-puput. Sayyidatina sa. Udah rem mata yeliana tak dung ngandung. Saya ketero Nabi Ibrahim. Rabbi habali minas salihin. Rabbi du pangeran abdina habli parengin da abdina kuste. Minas salihin ron ketoronan sesoleh sekus bagus sepak-sepak. Ternyata gara-gara nyebab pangade ka Allah kapi beningan dalakin abe nah paburu ka Allah kapi ternyata romoro Allah apa reng petotu lebet parantara rajin tibi sera Siti Saro katipun apa Siti Saro Mas katipun apa tengki abdina letak put-puput letak milhamil pola ajunan mak kasokan araji pole bede kanto nemu tak nemu di okay? Pahbereng bini matabor ajunan abini ya boleh. Sebodo kan ngancem bini matabor. Abini boleh. Setiap perupahan kok perpana mencapian. Teh ora pincap bibi kok ya. Abini coba boleh. Nika Siti Saro ngireng Mas panjenengan montoro katoronan mi pola kainto kalaban orang kainto. Siapa lek saya kebinya bisen kok? Kika dinto. Si atau bentuk kaula ajunan siapa? Siti Hajar. Palahir Ismail. Keng mun pahabod mun cek saking ngebode teh kijek saking ngebode ikan toreng bini. Ladung kadung sepak engak Siti Hajar pah ngucak deui reng ponjonan. Ya misal contoh engak Mbak Azizar gelur. Contoh nih kak. Mas Kusairi. Andai kata malam ini malam pertama bagi kita Mas. Aku sudah cukup puas menjadi istri yang pertama bagimu. Andai kata Mas mau membuka cabang yang baru. Insya Allah Mas, insya Allah. Bismillah saya siap untuk mencarikan yang baru Mas. Durinta kerja tereng ponjonan. Durinta kerja Kusairi. Langsung Kusairi. Masya Allah ongguan lek. Ngireng Mas. Gul saya nyari akhirnya Mas. Langsung asojud. Asojud sokor talo kali kak kusiri. Asal tau kabudi petong kali. Derin bungan. Keng tak kira. Tak kira keng. Monreng bini ledung kadung sepak. Rupah mata borong kulak. Ngireng Mas. Lekain to bah lahir. Lahir serah. Nabi Ismail. Saya pada ke jalur sampai ke Nabi Muhammad. Ternyata
Umur 80 tahun Nabi Ibrahim ampun. Pas Siti sarupah puput kieu. Pas lahir Nabi Ishak, payah nyamain Ishak. Anapa? Dabun guru. Artinya leukeun. Kenapa rama senika? Lah tua kengki ngandu. Pah lahir, payah nyamain Ishak. Kengkun kerongani kepesen Nabi Ibrahim. Engkau teroan di anak sebagus. Pas ada bu boleh eneng lain ayat Nabi Ibrahim. Eneng jusetong katipun apa dabun doa Nabi Ibrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wasiat Nabi Ibrahim dah kapotona. Si Arofaki juga Nabi Yakub. Nabi Yakub ni kesera lora. Kompo ya Nabi Ibrahim. Putra nesera. Putra Nabi Ishak. Andi keturunan 12. Nabi Yusuf. Bunyamin. Ni siapa kuse sapolo. Meler. Are putra Nabi ki meler. Apa boleh kun anan rin ponjonan ria. Paminta saya tak meler dia. Ni sapolo ni ke meler. Serara. Simeon, ada putra Nabi Yakub, Simeon, Zebeleon, Yehuda, sepas ekocak keturunan Nabi Yakub nikah Bani Israel. Bani Israel sesetiawa. Arokan setiap repan ejo bojo bi Iran kasakan mangken. Ejo bojo nget nenget. Ngetenget bi Iran. Beri rudal sini kini kada ni kini nyerang pajon raja boleh. Jon agludur deki kasa. Tertulia tumpas. Sok dengan karu sila menyala katareta no gula banembian Palestina. Pah ni tanya ku semakin pah ngucap. Ada lang ko aku bayo mantan tangana paburung bi Iran jadi bom malolo. Tak ingat cek tipin ngebom rakyat sipil seneng Palestina. Antara ni paring na selamat gula banembian. Amin Allahumma. Lekadin to para rabu saya sangat abdina amul jaki. Ni kekaturunan. Pas dabun Nabi Ibrahim. Engkau tang keturunan saya ngak ya tang na anak agama na beun saya pilih setidak agama saya sepak dari Allah dari pangeran engkau ben kapi bencek mate ben tang nak foto kapi kecuali illa tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Cek mati kecuali iman ki cekak ilmu ate. Napa sih kewasiat Nabi Ibrahim? Masalah akidah kada Pak. Beni masalah dunia sih kewasiat. Kan mungkin nggak nih Kak. Arwang latawang. Saya bundi serotana ro saya din bencong din kagaan. Saya setin kopuran ro ding alen saya bungso. Pacan alen. Mapa beli kopuran kok. Lemarin lako. Wow, patreng tua, tada bang sepo, nak foto atau karan masalah warisan kenika. Anapa? Wasiat tentang dunia reng tua. Saya ke wasiat ketunyaan malolo. Teti tak mengak membeda anak foto marin reng tua tada umur atau kar saya ketokar masalah dunia. Mak bisa wasiat tentang dunia. Makanya dabu Nabi Ibrahim, saya ngak cek apa locot akidah ya ban mun mate nak cek apa locot akidah mun mate. Pak sepak ongku tertulian di keturunan sesoleh. Amin Allahumma. Nomor telok jangka nomor telok. Mayu pah lebar setengah jam bang nih kau kula. Ni kejangka kelulusan taretan. Mun telok ni kelulus 2 pon lulus anak foto lepak sepak. Ekonomi lewat kendura. Cokop asokor tak asokoni pakun cokop. Nomor telok ni kah? Syarat kelulusan deki imbian. Napa yang nomor telok ora? Mun orang entar haji bekal keker mun ladeki depak kamek. Pasaan Ramadan bisa keker mula ampun lastare bulan Ramadan. Ibadah pejang bekal lastare mula abe ampun lakapun tut sarang Allah. Keng mun pernikahan ibadah mulai makin seeka polong seeka lako mulai makin sampai deki si anan tuaki deki. Artinya apa? Syarat semertelok nikah awali kadabuna Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang seiman ku jaga kapi jadi. Anfusakum ba na jaga wa ahlikum ban keluarga na ba na jaga nara dari siksa na Allah. Tabun kay kala kejamal guys. Nar nur nar nur ni kan nur aziza beni nar aziza ya keng bisa teti nar aziza mun la malam ni kan mo samu anga apaan nganga kok can oreng kok beni takok ka gunung ki gula oni ke pataborin gula beni keng tabajul asa abu genteng ngak ribet malapo-lawan gula ni ka makin ni ko nyambi surban tek yang kui gara-gara tat wahyudi pen asuban tek yang kui be ajasan beni kun kerobak anjan di jas engko pada mak laju dekat itu marah bu beni keng niat magaga ni kakek keng lakar notopin gula mempas taaju tak ajasan tak ajaketen kata kuruskan jadi gula asil haram ni gula gentang pakun gentang gula gentang keng patabarin sapa banyak saya matabar keng kun karo remare ken bermatabar tairos terus akhir ting lepat terus bigule tanya aki pola bodoh foto na bodoh kain to tepak sapa sih matabar bodoh teku bigul mak ratin jangan gula pote elong loncong coba niku foto se sebedan kan observasi takok tak corok engko cok ombian mele ajom ki iteku kadok mele sape ki iteku takok buntok pahasangan takok sape na sape se kompa kaisa iteku dia gula kirim aki se foto sabedan niku kirim enggak buh lempo angko amo soreng lempo maknya peske pesaki bocah iya ya ampun tak seprimpet ini nya seprimpet bodoh iya mun kok beretas mun bede apa lekadin to para bu sangat abdina amul jaki abdi boleh ke panjenengan kakak ketika angkui aja ge dari seksana Allah hak-hak kewajiban ni kembian usaha papak sepak kerajina ataraki kelen-celen sesae dek kerajina poromantis panjenengan kerajina misalnya panjenengan lale bentau saala ko le bagian engkau saala ko gege kan oke menjak saking canan harucan ring sumenep ruah kan mungkin nyarang-nyarang ani kan anyar pole oke reng cabang ngucak bedus reng matura ngucak embi ki nyar anyar la kardus matodus oleh sabulan minta tibi kemun la oleh setahun tahu saya minta tibi langsung mencar-kacar tibi gara-gara anyar boleh dar macam anu majelis selawat anu kasa. Malam pertama Nur Azizah tedung markeke. Kaku seiri datang pas keknya leke. Kiu. Munyi naranjang santak lacu ngaruwe. Matua dua dupa saling aku teh tak ning didek matua nurok bunte andi ale boleh wah apa lo ayo ayo ngereng tu aki saya kedua ban saya telok ni ka fase si pekale jelinin tere paring na lulus saya kedua ter kotorne putati kotoran sesalitor solehah
ban mantaran acara mangken Kak Dinto karide na satejo Nabi Allah. On sa Kak Dinto sabisabtina sampayaki korang lebih na nyuun pangapura minabi bede pamator setak sopan gula sopora aki terbada manfaat terbarokana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.